Zdravo. Ne znate me, niko me ne zna, moja mama podega... Ali ja sam Francuz koji će dobiti Oscara u Srbiji. Da, definitivno. Kao najbolji glumac, naravno. Svi ima svoj dream. Postoji American dream, a ja imam moj Serbian dream. Yes, ja ću pobediti. Pekar ima san da ljudi kupuju svoj hleb. Perac prozora ima san da preživi, a ja ima san da ljudi standing ovation, stepenice, Prokov mosta i Oscara. Šta je to? Pa žuto je, slično je. Hvala puno, a želim da zahvalim moj producent, moj mami, moje... Šta radiš? Jedi, zdravo je. Ma nije glamur. Kalijum. Hvala puno, bilo je super film i... Oh my god. Ma ko si ti bre? Ja sam Arno Amber. Amber, Umber, Imber, kako god. Ja sam Oscar winner. Arno, to je lako da se sjećate, to je kao stvarno, bez stv. Pa zato što moje porodice ne voli stv. Stv, Arno, nema smisla. Voli Arno. Kao Arno Guyon, ali bez Guyon. Kao što se kaže u Americi, never, never, never give up. Ja ću da never give up. Ja ću da pobedim. Francuska je fudbalski šampion, a ja sam glumac šampion. Mi smo šampioni. Ali ne može da uspe sam. Nije fair da samo ja imam toliko uspera. Moram da podelim sa nekim. Onda imam jednu prijateljicu. Koleginica. Pa bolje za oči, za uši, no samo za oči. I onda imam jednu prijateljicu. Koleginicu. Da. Ona Ivona Momirović učini da radi sa mnom besplatno sa zadovoljstvom umetnost. Nismo tako rekli, Arno, daj mi pare. Ti si free, ja? Nema novac između nas. Daj mi pare. Što je, rekli smo 100. Ona je free, nema pare između nas. Daj mi 100. Bakšiš. Onda nas dve ćemo pobjediti Oscara. Jedan za mene, jedan za Ivona, pa čika. Meni ne treba Oskar, samo pare. Onda pratite nas. Naša Oskarovska serija Francuskoj će dobiti Oscara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama. Mi smo šampioni, mi smo šampioni.